Na Kosovu je Centralna izborna komisija potvrdila prijave 100 političkih subjekata za izbore. Među njima su predstavnici svih etničkih zajednica koje žive na Kosovu, a kako je nedavno izjavio i šef ove komisije Mazlum Baraliju, Kosovari iz dijaspore moći će glasati putem interneta i poštom. Bilo je u javnosti nagađanja hoće li se zbog pregovora o statusu Kosova izbori održati ili ne, međutim šef misije OSCE-a Bernard Nenz je izjavio da nema dileme i da će izbori biti održani 17. novembra ove godine. Kosovski Bošnjaci učestvuju na parlamentarnim izborima sa 2 politička subjekta. To su koalicija Vakat i SDA Kosova. Na lokalnom nivou pojavljuju se, pored ovih, da kažemo, starih bošnjačkih političkih subjekata, još 2 inicijative u Pečko-istočkom kraju, i to građanska inicijativa Zajedno, koja je nastala iz civilnog društva, kao i bošnjačka inicijativa Rustem Nurković. Bošnjaci nakon mnogih podjela, osobito u Peći, nisu postigli političko jedinstvo. U današnjoj emisiji upoznat ćemo vas prvi put sa novim političkim subjektima i razlozima njihovog nastajanja. Da krenemo od Giza. 23. augusta 2007. što znači prije oko mjesec dana, osnovana je građanska inicijativa Zajedno sa ciljem da stvori izborno političko jedinstvo. Giz je najprije uputio poziv svim političkim čelnicima u Pečkoj regiji da dođu na dogovor o zajedničkom izlasku na izbore. Kada smo vas izvijestili u našim ranijim emisijama, ovaj pokušaj nije uspio i Giz se prijavio na lokalne izbore u općini Peć isto kao poseban politički subjekt. Centralna izborna komisija je potvrdila da je prijavljeno 100 političkih subjekata, predstavnika svih nacionalnosti koje žive na Kosovu. U okviru tih 100 političkih subjekata su predstavnici političkih partija, građanskih inicijativa, koalicija i nezavisni kandidati. Kada je riječ o bošnjačkoj političkoj sceni, u pitanju su 4 politička subjekta. Koalicija Vakat, Stranka demokratske akcije Kosova i na lokalnim izborima su prijavljene 2 građanske inicijative, građanska inicijativa Zajedno i bošnjačka inicijativa Rustem Nurković. 23. avgusta 2007. godine osnovana je građanska inicijativa Zajedno, čiji je predsjednik dr. Rešad Bičinović. Pred nama su naredni parlamentarni i lokalni izbori. Vi ste se kandidovali za lokalne izbore. Hoćete nam kažete šta znači građanska inicijativa Zajedno za Bošnjake ovdje u Peći i Istoku? Pre svega se zahvalim televiziji RTK i emisiji na bosanskom jeziku. Selam svim vjernicima kojima u ime Giza želim Mubarek Ramazanske dane. Pozdravljam sve građane koji su nam dali podršku i one koji će kasnije također dati podršku nama. Rekao bih ukratko o razlozima našeg nastanka i ciljevima građanske inicijative Zajedno. Što se tiče ciljeva, imamo 2 cilja. Reorganizacija i imamo postizanje minimuma jedinstva u bošnjačkom političkom životu. Kad govorimo o reorganizaciji političkog života Bošnjaka, možemo reći da je to nije samo organizacija u Peći, nego i u regionu. Kakve su mogućnosti za ostvarivanje ovih ciljeva? Građanska inicijativa Zajedno posjeduje znanje, ima mogućnosti da organizira, da bude faktor integracija bošnjačkog političkog života. Ako postavite pitanje kako smo nastali smo na pravacu neraspoloženja građana prema nosiocima političkih funkcija i lošim pojavama koje su bile prisutne. Pa i danas su prisutne i prisutne u djelovanju političkog subjekta koji su djelovali i govorili u ime bošnjačke zajednice. Jednostavno imali smo lošu sliku ponašanja pojedinaca u slabo profiliranim strankama, te česte pojave sukoba, dioba, pa čak i zloupotreba političkih funkcija, sve je stvaralo ogromnu štetu našoj zajednici. Mi intelektualci smo bili na neki način odgurnuti u stranu, ali smo u kontaktu sa narodom, sa građanima, mogli da se uvjerimo da oni žele promjene.
Gospodine Androviću, vi ste znači nosilac liste građanske inicijative Zajedno za općinu Peć. Hoćete nam kažete šta ćete vi da ponudite svojim biračima? Pozdravljam i selamim sve građane Kosova i ujedno vjernicima muslimanima čestitam Mubarek ramazanske dane. Ja sam prvi među jednakima, to jest ja sam nosilac liste građanske inicijative Zajedno. Imam obavezu da upoznam javnost sa izbornom listom građanske inicijative Zajedno, kao i sa programom građanske inicijative Zajedno. Na našoj listi se nalaze poznata imena društvenog i naučnog života naših građana. Lista sadrži 12 imena i to na toj listi izdvojit ću magistra ekonomskih nauka sa prijavljenim doktoratom, onda imamo jednog doktora specijalistu, imamo književnike, ekonomiste, prosvetne radnike, inženjere, sportske radnike, kao i 2 studentkinje. Po prvi put jedan bošnjački subjekt to jest građanska inicijativa Zajedno izlazi sa svojim konkretnim programom. Ukratko ću reći nekoliko ključnih tačaka našeg programa. To je obrazovanje, ekonomija, zdravstvo, informiranje, društveni život, kulturni život i sport. U par riječi bi se osvrnuo na obrazovanje. U sferi obrazovanja poboljšat ćemo kvalifikacionu strukturu nastavnika u školama i obezbijedit ćemo knjige za osnovno i srednje obrazovanje, jer naši učenici u proteklih 7 godina uče iz starih pohabanih knjiga. Što se tiče ekonomije, pravilno ćemo usmeravati sredstva općinskog budžeta koja su do sada trošena nenamenski. Poboljšat ćemo zapošljavanje naših ljudi u javnim službama. Donacijama i mini kreditima pospešit ćemo osnivanje malih preduzeća za otkup mlijeka i voća i podržat ćemo svaku ekonomski opravdanu ideju. A krajnji cilj svega toga je zaustavljanje iseljavanja Bošnjaka sa Kosova. Treća tačka je zdravstvo. Imamo realne mogućnosti da postojeća ambulanta u Vitomirici preraste u glavni centar familijarne medicine. Ona će pored sadašnjih usluga biti poboljšana sa laboratorijskim uslugama, ginekološkim uslugama i pedijatrijskim uslugama. Što se tiče informiranja, posebno je zanemarena ova oblast u Pećkoj regiji. I nastojat ćemo da poboljšamo uređivački program u oblasti informativnih emisija Radio Hayata, koji je trenutno privatizovan. Organizovat ćemo pojavljivanje jednog časopisa. Što se tiče društvenog života, nastojat ćemo da se politika ne miješa u vjerski život koji treba da ima svoju autonomiju. Osvrnut ću se i na bezbednost sa naglaskom da policajci Bošnjaci koji trenutno rade u Kosovskoj policijskoj službi budu zaštićeni od prekomandovanja, to jest da Pećanci službuju u Peći, Đakovčani u Đakovici, a ne obrnuto.